Garan naboya ijina imani numara. Obolesa Ken Abdul Jabbarin. Annamare Faisa dikerra tok. Jarana. Mamma ka jawaz ni kenna tijade mamma ke. Hukum ni okani dibden ka masalati indu fesala fitate jaran. Falli malire. Dintani operation godani wallanan. Abdul Jabbar jira isana mabaye arge dua isana mni tokola garre amma walu de majirra aka jarrata yana madua isa arge kesa tokwana wana marefu agarre kesa warri achi turtan argitan warri asturtani jettanille qabrirra turtan hedduwa ka isinirra janaazirire fiture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'eetu tuudite dhiiga keet duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame shakkina dhaaba hurrii baay'een nutti bu'e Urri tunille nurra barit. Kana ragan ki jambo gurban malawari operation agodelle ifa kuno asare da jala operation agodani haga handurati bintan. Suni kama yala doktor tota tukuba kaba mali fakata yenangalle. Garu asa wato kotoko wane gana argitani raga gulgullu kabatu amaltani. Nama kana tu akabiyati nama kesani. Biya yoja du wajin kamna. Ethiopia bana wajin kamna. Oromia le wajuman kamna. Namni kunille isini jecha egana wan kana mudati. Namni ajese rabbi ifa. Numfana ajese. Gamtana ajese. Namni wai ajese. Kana bifa kana rukutaba isa. Nuwarri janaza isare faisa dubarra duge dike agarre suna chitti mana dane kitwan kanaf wanni beitani wallalle be kamara walitti be kom sarabbi tujira abango